Oke. Ada next ya. sana amang boru siringoringo. Ya. Si Pata. Jadi ceritanya begini, Pak Naik banyak bekerja, sedikit bicara, oke? Yang penting Tuhan berkati. Tuhan berkati. Aina kan. Terima kasih untuk itu Polina. Kali ini kita tujukan buat Pak Kitua. Iya, oke. Begitu juga untuk Nauli Huta Barat. Terima kasih. Si Pata dihasa sadaoku Ororo tarkopar bohimi Budul maau martutukia Huhut manetek iluki Si Pata lihat dua oko Oloro taringot autuho Wingot ma akanang salpui Saboni pargaulata ujui Apela oro siala buki na sosian panagama putus masude harapaki nang hasonangan nadini piki oh, 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 oh. Nuai di ujung nih ngolukku masih holdoro aku migaho Neng Marian baju pangau dohot hopuse Neng Marian huidao butiok tangan mi tagas somatea lihat dua oko Onoro taringot autuho Kuingot ma akanang salpui Taboni pargaulata ujui Apelaro siala buki na sosian panagama putus masude harapaki nang hasonangan nadini piki oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
ujung ngolukku. Masih holdo roh aku minaho. Neng manian, neng manian, hajut mangau dohot omuse. Neng manian, huidaho, tiup tangan di tagas somatea. Neng manian, neng manian, maju pangau dohot omuse. Neng manian, huidaho, tiup tangan di tagas somatea. Kirim donasi mi sahat Tuhan mio. Ada bro, tagap somateo. Oke, kita Terima kasih untuk Pak Ringo Ringo bacakan atas lagi donasinya. request daripada pemirsa.